my Instagram yellow. Wimini wamini Donko John Alboni Awasudu ko fadi wo Yo gerto hebu tunka jora Baiko dongal nea Mi ebi ko mi wolata Mi ebi ko mi pankata Kono emba mi dowe mi hande Nebata wonta ande Mi yi ko be wata hande Hari bawo do dunko ande Yombugol jonnita Dubugol murtangol Nyawlagol luttira Ma yennugol mawbebe Ma hirsugol modi mum Ma lancugol juuɗiɗi Hari bawo do ɗum alana. Assalamu alaikum musidɓe wonɓe darde Jama TV mi samini on goto kala inde mum den e yettore mum den. Hande kadi en hewtiɗo mercredi 19 octobre 2022 ɗo e cité ensemble ka Jama TV émission la Guineke. Haray ko ɗo mi rewata mi samina neniraɓe babiraɓe kotiraɓe jajiraɓe miñiraɓe men rewɓe miñiraɓe men worɓe nawnuɓe ngala jeytanamɓe wona joom hoore jaam moƴƴere sokaɓe ala ɓe yaltu koɓe soka kon hara ɓe wattali koɓe sokiɓe kon ɓe ala ka golla ɓen yo Allah koroɓe koɓe golla mbuɗɗen heeɓo marɓe golle ɓen ɓe respecta patron ji ɗin mbuɗɗin ɗi heeɓo. Haray mi samini on goto kala no mi yiltori noon kadi mi inni on lansanmi noon ko noon ɗon andi hande kadi ko mercredi émission men on ko la Guineke hiɗe mari noon kadi invité ɓe molanaɓe ɓe anɗon hoore mon e vraiment ɓe fuɗɗike hewde mais ɓe fof ɓe hewtali kono inchallah ɓe fuɗɗike hewde par ce que wano monsieur Boubacar Bari président France club Bems Boy on ɗon o hewtiɗo woɓɓe gadden haddiɓe donc mi yilto ɗon kadi seeɗa mi ara e mum e fii ko fewndi kon kamen lagine fewn ɗo e par rapport Baba Samba artiste men feƴƴinɗo Mali Bamako hare yo Allah fewne yaafo mo yaafudamo yaafaɓe Allah yo niisu ko neɓani aduna sabu moƴƴere makko laakira par ce que ko ni aduna on ko yawmiɗo ara enen kadi ñande ko wono ni haray ko enen wona e hewrodirede fi fatunde men nden donc ko noon tigi woni mi yilto mi salmina monsieur Boubacar Bari e monsieur Boubacar on jarama DJ no marsude janton alhamdulillah ko honɗum fewndi hiɗon e jaam wa janton DJ alhamdulillah on iwi kam on e jaam on hewtiɗo e jaam machallah janton alhamdulillah. Ok monsieur Boubacar Bari meɗen faala yon représente men andinon men ko on mbo woni Boubacar Bari ko honto woni maɓɓe ka maɓɓe lagine e ko honɗum woni golle Boubacar Bari e nder Sénégal surtout Dakar inchallah en fait alhamdulillah rabbil alamina haray ko min ɓe inta Boubacar Bari depuis miside hoore Kofi ko mi petit frère jo Winda Diabo en haray ko min wonte Boubacar Bari depuis miside hoore Kofi inchallah lando e Dakar kadi haray min ko mi coiffeur jo place on Mermoz ko Mermoz mi gollata quoi en face galle sebbeco den quoi inchallah haray ko ɗum mecti an on inchallah d'accord ka tigi tigi sibindani ko telemile woni kam on laggine golle ɗen ko coiffeur e nder telemile on kadi ko hoore Kofi e hoore ya hoore Velga hoore ya hoore Kofi Velga hoore ya hoore ko Saare ok modi Boubacar Bari nebi ko ala Dakar walla ko ɗo jibinoɗa Dakar par ce que yimɓe telemile miɗo andi ɓuurɓe ɓen en fait kadi ɗon kadi mi arta e mon seeɗa ko ɗo min jibina min janɗi ɗo min yeehi lagine kono min ɗuuɗa ko min ɓooyi ton en fin moƴƴi quoi ko année passé ɗo mi yeehi mi ɓooyi ton seeɗa quoi en fottuno ñandere goo quoi min ɗon seni ha tawɗo men ɗon justement on année ɗon mi ɓooyno ɗon par ce que mi heeɓi noon 2 ans si mi arti. Ok e Boubacar Bari métier ɗe janngulaɗen coiffeur ko Dakar janngulaɗe walla ko lagine janngulaɗe non alhamdulillah mi arta e mon ɗum kadi seeɗa ko Dakar ɗo mi jangi ɗum ɗon cité avion Wakam moni ko mi jangi ɗum maître an ko Ibrahima Ba inete komo Pita ley miro machallah miɗo weltani ɓe moƴƴi noon ko Allah tu wata ɓe yoɓude quoi par ce que métier o junnima kon wallahi mo nafimi quoi machallah. Ok Boubacar Bari si mi landike est ce que ɗo wawi lan waɗande résumé seeɗa
jangol mecce den jango problème ko hebata hakkude makko e maître makko e problème makko ko hebata hakkude makko e client benada horema arobe golla hara kanko hay show wawi be lannali holade o wawi da way malheureusement dum no seda alhamdulillah rabbil alamin dije mi arta e mon don kadi seda oui donc question mon no wela lan trop haray mi weltori mo quoi oui parti ko affaire entre jango métier maître mum no metti fi oui on no mettani fi gandangal no metti fi maître be minna metta fi kadi ko élément be ben élève be metti fi maître be ben alhamdulillah ko wobbe no metta seeda sata problème seeda ko kono na atro ko apprenti ben wondi e problème ji ok min non alhamdulillah rabbil alamin ko trawan bolndirno la maître jogoto moyne Ibrahima Ba ko trawan Abdoulaye Bari boldirno men kono mido weltani be fo mo be quoi ko men hebi entre kam ham akuna men menen client be ben ko problème ji seeda tum waro hondi en fait ara wobbe bezeno da fi fembugol be quoi be no apprenti jo mematabe dum no metta apprenti jo apprenti jo do holi no wawi mais beyna apprenti jo mematabe mais est ce que ko benta apprenti jo mematabe ko yahali tawde ara wobbe be apprenti be no fandi walla wobbe ara apprenti be bedda est ce que goddina do ngatta ha cause be apprenti mematabe warde no donc ari client be ben si haabe wuti jungo goto sago mabbe ko non jungo quoi ok na affaire beddugol ngol wobbe apprenti be joni ziblizik quoi parce que on temps wonno do baaw e joni na go tun quoi parce que tam passé e joni wona go tun quoi joni fo be comporter ko apprenti be fayde be buri e sa sendir sabe kambe patron jo ko woni maître jon quoi ok apprenti ko Moydou Boubacar wadayno ko maître mo be nyaaduno wala be nyaada en fait donc kadi maître don do DJ haray ko min toroto wodi ko toroto maître an hakke mabbe quoi alla no okkuno la maître jo simini mo buri glace bunnude jama on nani ray goddum go quoi kono ko maître jo de yudo quoi wallahi azim d'accord en famille do joni maître ma ko yimbe buttube dejjube muññibe mais maître ma hibe okkoreno mbudi wala so likka on jippike ko hotutum maître mi yeyi be nawa jango donc kadi no be mo be no wadira education ko der galle makko ko non o yarata quoi mi nabi sattende seeda e mudum quoi mi nabi hebi sattende e mudum on no woni dum be ko rayno lan kono hewatano na non budi mi yono dabbudo ko metiye mi dabboyno ko dum haymi seytina be afon quoi ok parce que sagata njeno si ya tay ko 500 francs jippide yo jippoto to e mudum ko golla nyallangal fo mudum ko 500 francs walla wonde 250 on tigi nabi sattede mudum wallahi dije on tigi nabi sattede mudum on sumati mi yo tapalapa no woduno quoi en tapalapa wala mi soda no 100 francs mi soda no tapalapa 100 francs ay fusma feta ko magal quoi ngal nundo e kasi mew bay bi yartane es café mi yartata e kasi memi soda mi nyama ko mi jokka say mais Boubacar Bari fendo ko maître enkedi similandi ke ma fendo on sumade ko ketla 500 francs on setina e fendo ka fendo ko du wawda compare de din don didi wala na ko don si mi muñino tum parce que hande alhamdulillah rabbil alamin mi okkorta wodi na okkorobe lan quoi donc min alhamdulillah rabbil alamin ko dusimi aduna munni maître an yala no problème kono alhamdulillah rabbil alamin be anyana la métier mabbe on ko adundo la weltani be moddi mais okkugo ngol dudano non même pas dudano a fond kadi ok ko don tiki musibe ko do wete conversant Jama TV enange DJ Bouba émission la Guineke si on tigari do il faut me yotude parce que ko addimo ko mi lantomo maître Boubacar Bari ila jogi apprenti wala la apprenti non mi hebuno en fait premier apprenti an ko biddo jaajira wan ko min jangi men dondirano ari mi hebi apprenti be tato kono ndeysan kadi goddo go mina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun o semaine passé do précédé semaine wata hebude wadi accident Conakry quoi moto mo remorque walno garno ko serdatal mo iwi hirde mo hotude ko suudu wadi o naati maggal o may don surprise donc
wallahi azim no mi wondiri affaire on wo berna ko kam ouais. Ok, ko non tigi woniri yo alla fewne yafo mo yafda mo yafabe aduna on ko non woniri donc on dani musibe modi Boubacar Bari en andi ko mo telimide to en ko jangudo métier woni coiffure e telimide ko hore kofi woni ka mabbe ko miside donc on nani kadi ka rewi do fi jangol métier den eno fewndori kadi kanko e be o woni jande ben joni ko watta en wade ni rewen do yay ndaren clip goto arten enen modi Boubacar Bari Karezi.
wonɓe darde Jama TV mi samini on goto kala inde mum nden yettore mum nden no wowri noon hande kadi en hewtido e nder télévision Jama TV enen e DJ Bouba émission la Guineke hiɗo gandi nane mi yetti noon invité men ɓe hewti wonɗen e yewde nane ko monsieur Boubacar Bari maître coiffeur jeeyaɗo Télimilé Hoore Kofi joni noon e ɗon no présidente d'honneur men on hewti woni ka anniversaire DJ Bouba no wiye Huri Hawa Diallo kanko woni présidente d'honneur on ka anniversaire mi taw mi wawata joɗade hara mi invitane mo jama on yiyamo anda ko kanko woni hombo waɗa ni salmodiren enen e Huri Hawa Diallo lande mo so ngewde jam Huri assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi. On jarama. On jarama DJ. On hewti e jam. Mi hewti e jam alhamdulillah. On tampal ka lawol. Mi tampal nani. On accuɓe ngunden foppo e jam. Mi accuɓe foppo e jam. Ok e Huri Hawa mbe fala yo présente men ko hombo woni Huri Hawa ko honto woni ka mabɓe lagine e ko honɗum woni golle Huri Hawa e nder Dakar. Aray assalamu aleykum wa rahmatullahi. Aleykum salam. Aray ko Huri Hawa Diallo mi innete ko depuis Pita Timbi Madina. Timbi Madina. Ami. Ka wiyete ɗon Mburowi. Mburowi. Huri Hawa Diallo Pita Timbi Madina Mburowi. Huri Hawa ko woni golle makko e nder Dakar. Ari mi janggay no woni école. Mais gila mi jomba mi yalti école mi fuɗɗitaki ka école an mi ari ɗo mi fuɗɗi yeygol miɗo yeyde matlen bureau passeport joppulla. Ok Huri Hawa ko janggaynoɗo o jomba gila o jomba o fuɗtali jande nden o tawi o wata joɗode ni himo yeyde matlen si tawi woni mi nani ko woni ko Huri Hawa konina modi bon sali futtoɗa janngude ko antu woni faalaka futtagol walla ko no woniri andi ko lagine wonno mi jangude joni noon mbay mi jangi to ga mi jombama mi ari Sénégal ɗo ɓenni mi fuɗɗitoto jande mi hewtugol lan taydal tawi fuɗɗike golle tawi mi naati golle tawɗa ya respecte golle ɗen accita jande nde d' accord kono modi bon hiɓe janka miɗo nana ɓe jang hiɓe jangɗa nana ok ko ɗon tigi woni musidɓe ɗo gandi affaire ɗin ko noon yarata sagata ɓen siɓe ƴamude hayso ko jomɓe wonɗo e janggude ɓe yettoma sa jombama inchallah a continue e jande nden no heewi tew mais si ari ha hewti si tawi woni ko adduma ko ɓuuri dole ko falɗa waɗoyde kon finalement jande nden accitay nde continue ko adduma kon e Huri Hawa matlen ko wonɗa yeyde kon ko an woni moƴƴinande hoorema walla ko woɓɓe moƴƴinta ya soodoya ara yeyta matlen on ko mi woni moƴƴinande hooreya. d' accord ko honno waɗɗa e client noon e fi moƴƴingo matala noon e fi yeeygol ɓe ko aɗo minnayno machallah o nani si mi moƴƴini mi naɓi mi joƴƴinoyi mi yeeyay mi jippo law ɓay sa golli golle moƴƴe kan ara gollani hoorema. ok mais matalen on ko ɗo jannguɗa ɗum moƴƴingol ɗum walla ko guine kamen jannguɗa moƴƴingo matalen ko Kamsar mi fuɗɗino. Ok ko janggayɗa na Timbi Madina wonɗa janngude ko Kamsar walla non ko Timbi Madina mi jangi mais Allah yawno ka Kawan ko toon noon mi ekkiti ɓeygu maɓɓe ekkitimi moƴƴingo kadi o matlen ɗo tawi ɓe yeeyude mi ari ɗo noon mi occupi kadi e mum tawɗa important no woodi e ko jannguɗa fi waɗugo matlen on kon ka ok ko ɗon tigi woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV mi anditinayi on ka jungan ñaamo hiɗe mari monsieur Boubacar Bari e woni président fans club Bems Boy e ɗe mari ka jungan nano ɗo Huri Hawa Diallo présidente d'honneur ka anniversaire DJ Bouba donc ɓe woni invité men ɗo premier étape o nanimo ɓe maɓɓe koɓe wooli kon e oɗo ko coiffeur jo oɗo ko yeeyowo wona yimɓe puyɓe e wonɗe nge nodde ka nder studio ɗo yewde maɓɓe famɓe fof ɓe woodi koɓe représenti vraiment joni itoɗen e Boubacar Bari kese Huri Hawa en andi kanko himo jomba mo wonde muɗi makko ok Modi Bakar o ɗo mari ɓeygu walla on jombal taw
wa alhamdulillah rabbil alamin DJ mi jogi bengu oui bibbe ben hebi ke seeda wa alhamdulillah nan jogi bibbe tato worbe dido jiwo goto Allah wulu barkida machallah ton tigiri e wuri ankadi dan jogi pay ko seeda yalo in kadi mi jogi tato yalla wurnu barkina Allah vraiment c'est super parce que anga puinan dan tom résultat kadi hebike ok joni Boubacar Bari yilto den arenge fi projet ko adien ko Boubacar Bari woni président fans club Bems Boy woni artiste invité anniversaire Djidji Bouba kanko himo duwano arde hande mais tan on prémétar mo o immini président fans club makko donc yeto lan ko honno wuri don e der fans club Bems Boy en tant que président ouais alhamdulillah rabbil alamin DJ donc no me wuri fi fans club Bems Boy on donc no weli no metti parce que wobbe ton e fans club bon wobbe no ton mettube fi wobbe no ton welbe fi dum woni honno menen fo mudum ko bibbe julbe quoi alhamdulillah rabbil alamin haysina julbe ko no indi tikki ko bibbe julbe quoi kono wobbe no ton en hawta groupe ha gasa wobbe sorander ton woda ko faala hakkunde men ton ko adun do wobbe ya affaire sama kala wobbe wada photo et story dun do harako kanu de yaltina publier der ton dum do fo on tigno nabudude fans club bon kono sa woni horejo amunyo to piji hewdi quoi d'accord donc ok précis fewndo ka fans club hidon wadi réunion wadon ordre de jour réunion on tawa réunion ko honno wadi bituma ko wersugol wala ko honno fewndo wa en fait donc adi alhamdulillah dum non fo no wada réunion kono fewndo luwaji di no applica fo mudum di gaynari maintenude fo mudum parce que andi sa wada programme go ko madeti day jama on pehe anda kono no yarde fans club bon non avancude parce que be Sénégal no bon'iga no moƴƴi e groupe on Guinée Côte d'Ivoire Gambie ko ɗiya parti ji Sierra Leone ɓe fof maɓɓe min jogui connaissance e maɓɓe ɓen fof muɗum min ko fans club quoi ok ɓe on fuɗɗike wertude walla on fuɗɗaki wertude non way fuɗɗama alhamdulillah si mi landikimo ɗo Bems o waɗi album walla waɗani album taw non waɗani en fait waɗani album ok Bems o heɓi clip e soñji ɗi o moƴƴini ɗi walla waɗani taw clip no clip on waɗaka taw min e lawol ngo bientôt inchallah président fans club artiste ménageur producteur ko landaɓe ko ɓe waɗali fof heɓe ka lawol ok président fans club Bems Boy donc leti yarata aray ko wakkilagol parce que andi sa woni président hunde haray piju ɗin fou presque ko ɓuri bonde konko an encaissata ko moƴƴi kon a wawata heɓude 100% ko yeeso heɓoyto ok mi waɗo mi arta e Wuri Hawa Diallo woni présidente d'honneur anniversaire émission la Guinée Ké samedi aroɗo inchallah ñani Wuri onno wonɗa e préparade anga yimɓe maɓe fi anniversaire on avant tout d'abord miɗo hiwro présidente amin o Nafisatou Diallo Madina Hulali e sey ko woni jajan miɗo andi kam yeewo aray mo iwtiri ɓawo an d'accord e préparation non de préparade parce que émission on ko min woni moy wadde mais anniversaire on ko fo ko en fo jeymo ko auto wala dandana wala ko moto non Diallo Boubacar ko donc si mi heɓi oto ara miɗo anniyani on ko ɓuri ɗum ɗon si mi heɓali kadi oto fo e mum ara lam miijani noon ko ɓuri ɗum kono noon ni ko miijiɗa ko mi anta ɗum kawrata bal inchallah DJ ko gonga machallah jama ɓeɓe mi invite fof si ɓe ari katabal ɗo ɓe wolantala holɗo ɓe préparanila e bille komi hawjuɗo Djidji Bouba ko hawjuɗo il faut mi anda num siko oto walla siko moto walla siko doɗo walla siko pallon mais hay goto jaɓani DJ neldowma on ko surprise o addirantama quoi waɗɗa publicité jama on hiya quoi ça veut dire ko ɓe faala koye kumpa waran quoi kumpa ware ɗum ɗo kumpa waratama tigui kono ko ɓe addata ko on nden ñandata andata inchallah ok on andi e muɗum ɗo non andi oui c'est super mais en tant que présidente
femme présidente d'honneur anniversaire lang andi Nafissatou ko kalansar kanyum kadi e nder sonnaɓe min tama ɓuuri ɓe parce que goto ɓuura goto mais kankadi ko représentant fewno hande ko honɗum kanko Nafissatou majina hulale wonma e conseil de par rapport pour e ko wawɗa présentade e samedi aro ko conseil lan conseil ji boy oui kono noon mbiɗa andi ko nde ñande ɓuroyta pise inchallah wara e groupe uji ɗi dal no iwtiri ɓawo amen ka ɓay ko Nafissatou nodditti oɗo gandi jama o manoto oui inchallah d'accord tawi ko miñam makko waɗɗon ɗum o gandi ara mo yesso e ɓawo wallahi no fima boɓa ka donc noon toɗonde ok mi sikki tun e yaha ka rési musidɓe o yii kadi yawren ɗo ka rési utten kadi numéro téléphone on ɗo yewde maɓɓe kala mo ala ɗo wolde maɓɓe ɗo pendant quelques minutes yer ko jogui ɗon ko ɗuuɗa ko 1 heure de temps e groupe kala ko 30 minutes mari mais ɓay c'est normal il faut bo ɓe rewa feƴƴa e mi andintina kanko Wuri Hawa Diallo émission on ko enen jeymo sa yi min invité ma ɗo ko pour andigol ma tout juste oui c'est vrai ko wola kon ko ɗum woodi wona lam te kadi jama on kadi ɓerna oui c'est vrai ko gonga ko min inni kanko Wuri Hawa woni présidente d'honneur amen on ko haray c'est vrai ko gonga kankadi o seedintini parce que o ari ha hewti ɗo ko image makko direct ɓe woni yiide e konngol makko kadi ɓe woni e jentade donc haray mbeɗo weltanima e arima on ha hewti on e ko représente ɗa kon fof e wono président Boubacar ɗo ken kadi hiɗo weltanimo par ce que mo wawno wiide o arata en tant que présidente fans club mo wawi wiide o arata yo artiste on yaw yaada e ménageur on kanko jooɗo o jokka golle makko mais kankadi o représente ke o ari vraiment mbeɗo weltanimo kankadi bon arrivé makko joni haray numéro téléphone on koni wonɗen wadde en waɗay 78 116 82 38 sino yaawi mi fuɗɗito 78 116 82 38 on faami ka haray ko ɗum ɗo woni toon e tawi mayin ka rési ndare sen heɓa e clip goto awa artege maɓɓe allo on jarama awa komɓe ko DJ Layba oui a nga waɗa trahir ga en allo oui no way toon ko ɗum fewndi ko jantu nani awa no golle ɗen ko jantu DJ Bouba bisimilla e DJ Layba hande ɗo DJ ayon tigi ara toon madame on sellade yo Allah jeyti jantu yo Allah jeyti amin ya rabbi amin yo Allah jeyti amin ya rabbi ko goto nani probléme ala salla jaaɓi wallahi ko ɗum ɗon ɗo wallahi mi tawande ala wona mi ɗumanora quoi eyi ko noon aduna ko noon a tama e goɗɗum ha goɗɗum tamama quoi wallahi ok probléme ala aray sina mi hiwrike hoɓɓe wen ɗon oui aray vraiment ɓe weltanama fota ko wona seeɗa merci beaucoup mi hiwrike ɗon Wuri Hawa miñan Nafissatou Diallo sere Madina Hulale ka aray mi hiwritike ma hara kadi noon ko riwe hara kadi noon ko dolle seefa heke Layba par ce que sinnama sere Madina Hulali ko kamɓe aray hiɓe gonga ko wiiɗa kon andi je Bouba e ginata nafi no ɓuuri fof kano hara yimo e nder e andanɗa hoorema e kala guiɗo makko ka faala quoi d'accord donc aray e wi tun aduna ko seeɗa tun ayi aduna ko waɗɗuɗo doy wo kon ɗo gayni quoi d'accord donc aray en andintinga tun jama on le 22 oui aray goɗɗum no fokkiti ñaani kadi ara kadi koko laba koko yooɗi koko fof kala giɗɗo DJ Bouba aray no yiɓi ɗum ɗon taweede ɗum ɗon wallahi donc aray noon séréji ɗin fof sere Madina Hulali nam sere fotti foli sere faala ha faɗɗa sere nene goto sere sans rival DJ nam sereji kala jooɗiɗi e nder Dakar ɗo en acca goto foppuyno noddita
e 22 octobre ton e ñaani inchallah ara no ye weltano kadi invité be mebe fo do weltano don kanko wuri hawa non dole ah ɗum ɗo woni dole de dole d'accord donc parce que ko ɓeynata ko wo lekkun kala e ndokal mum carrément lekkun kala e ndokal mum ko ɓeyni konno wo ko maƴini fitare nden kon dogi nayyi bonoru ndu vraiment donc waray ɓayaray la gandina min tu woni ka ligne donc jama on no faala natude en wi tun en tori jama on wota hay goto leetu sakko tulta le 22 octobre ton e ñaani inchallah jije laay voilà ko ɗon tigi woniri voilà ko ɗon tigi woniri kanko wiyete Djidje Laye Ba wonɗo e Haari Allah Grand Yoff Djidje jo anndaɗo kadi e nder Djidje ɓen kanko woni ko noɗɗo en salminimo holten kadi ko sonna makko woni ko nawni seeɗa emo duwano arde kañ kadi participa e émission o mais ko toon ɗen ko yo Allah hayfina sonnaji on sellina enen selluɓe ɓen kadi ok Mr Boubacar yiltoɗen par ce que tamen o neɓata haray koko gasi ɓay ko 38 30 ka anniversaire fans club Bems Boy ko honno préparé ɗon fi anniversaire on walla ko honno préparé ɗon fi ɗowtukol Bems Boy ka anniversaire DJ ɗo min ina alhamdulillah kadi o piji busin programme a toon premier goɗɗo konki allo on jarama jangama no way alhamdulillah ko mbo ko Yunusa mo nodda Koloban Yunusa Koloban no e grand jantun no bulani iɗon e jang mi ɗon jankay bisimilla Yunusa minen ɗon fama teganede tati eyyi on hokki hombo min hokkiɓe fof jame ɗin Issa Balde oui e hakim no eyyi kuma koko ɗin oya kuma yango ɗon kuma ñaama kuma no yango kuma no ñaama eyyi ok jarama jarama voilà ko noon tigi woniri en salminimo kankadi ɗo e Colobane oui monsieur Bakar ko honno préparé ɗon fi ɗowtugol Bems ka anniversaire ɗon min arta e mon Djidje haray ɗan welti on question ɗon kadi moƴƴi noon Bems Boy o neeɓu gollude quoi machallah mi weltori golle makko ɗen quoi kala kadi nanɗo soñji makko ɗin nandi way Bems Boy no gollude d'accord goɗɗo kadi naati ndara sen jettay mo allo on jarama allo ok o kiti allez-y jama on no weltori golle makko ɗen jama on no hiɗanimo quoi kono en fait goɗɗo kadi naati allo Djidje Bouba na on banke tanala ton miɗon e jang meɗen e jang ko homɓe ko hontonoɗo toon miɗo yerah ko hombo ni wonɗo yerah ko salimata dalen sali ko honno min ta ko sali bobo on kun dalen walla ko sali dalen tun hala ni ɗin ɗon ɗi ko ɗum wolta ni mi waɗu salimatu ɗum simple ok salimatu dalen woy sali no welde naala toon wallahi alhamdulillah meɗen muññi onon le toon minen kadi meɗen e janno ngulelde ayi ka fewɗo no wuli kay kono noon ko yettude Allah buy awan ɓe wonduɗon ɗon ɓen hiɓe jan kamɓe kadi inniɓe alo inniɓe alo ndara si ɓe jang awa mi hiwrike ɗon garajo mi hiwrike ɗon on jajirawan ɗo mi hiwrike waɗon madame enen kadi inchallah mi landike so tawiɗa e jang Papa Thione Seck ko muɗon gasi probléme ngal salla jaɓi ko faa ɗo woppme waɗa nani wattande on ɗon kadi seeɗa no andi wota on tooñu est ce que haade o meeɗi landade Papa Thione Seck hade mi landinoki e nde Djidje Bella o nilan o jogitaki ɗin musique ji ɗon ko oya jogiti debbo ono ñami lodi debbo mine debbo yo tegana ɗin kon teganilam non min o mi tegante mo ɓay ko mbuɗi ma sunnuɗa landiɗamo min ni wota tampintino Papa Thione Seck a heɓay mo nani awa si Allah jaɓi nomi heeɓi ɗum nomi daarinimo wono welala enen o mi sikkinoɗa préparade samedi on ka walla kono no fewdoɗa
do préparade Allah newno tawna en tawa ko yimbe aduna wallahi hala den sellira Allahumma amin mi hiwri ke ben do lande ko be jang d'accord bye bye merci beaucoup merci. Voilà e weltanike mo Sali Dalen wondo do Yarah kanko be wondi be fo tokra joni la gandi e wada affaire o résumé donc e gandi don préparade ko artiste on hikkito yeso wala ko honno yarto parce que la humpa ko dum don o faydi dige fondo menen do Dakar do jama bus non annino Bems Boy be meeda tawede dum do ko jawi podium walla ko dum don joni fans club bon fo mudum menen wonbe Dakar do be hawjani be wela fewn do d'accord le nyande ok ya pas de problème jette ngodo kadi way allo on jarama de awa ko hombe e ko honto noddo ton ko menen be nodda Face de l'Orme. Bismillah. Ko jige buuba mi faano yoddude mo. Billahi wallahi ko mi wonda yoddude. Allo. Ok, msikitungo kiti wuri Hawa Diallo. Naam. Programme samedi on kono mijoda yarde ina lang ko nimi mijor yarde ko nafi jogoto lenge wangal wala ko pank président d'honneur ko kanko jogoto lenge wangal wala donc kadi ko surprise no fo ko surprise mais ko ajjana fi sato hikkoto yeso oui ok jette ngodo allo on jarama tije buba na ça va bien ko hombo ni Hadiza na welde Hadiza Grand Dakar wala ko Grand Yoff de Grand Yoff boy Hadiza ko no fewndi tanala o wandare ko ine jang wallahi meden jang onon le ton ça va ko meden jang awa ko no wonda préparade fi fadde samedi on le 22 samedi kam min ko joni hobini télé on kono heewi samedi bi fudda wadede émission do fi anniversaire émission la Guinée ke ina hondu nyande o nyande nodday min ko décembre de inno do wala non octobre le 22 octobre non toi aussi d'accord yalla newno tawna ok hore participe gol oui mi alla non tawna tawta kadi ko en participe kala jabi inshallah me hewti ok Khadja yalla newno tawna mais la sala don dédicace goto hombo MSD ok mombo meno na sommo wodo mi okkude on ko don sanga sere joni woli inde sommo falda on parce que ça woli inde artiste aussi men tabbi ko atti arde ko meyi woko dum en jettata mais lansala ko sommo yimi ko wati pobbaɗo kolosi ko wati pobbaɗo d'accord andi ko numi faala wona non antingo kala wondo ndade télévision on kambe darobe fo kala wado o dédicage a etoto anda titre somo wonda landa don parce que ça wi do Alpha Dara sa tappi Alpha Dara sonji buyalta jon non ko don no landi wiya ko banque tuminata wala kalif wala goddum e goddum afami ka wala yeyi ok Kadiza merci beaucoup inchallah mi Allah jabi mi hokkete son do mo wiida o mi anda tun no sawndre mo faala da way wuri naam wiida ko nafi hikkoto yeso kono non lenge on awolta ko mbo jogotomo lenge on kadi ko sere nene goto ah bon ça veut dire wuri hawa ko sere majina hulali woni mais ko nafi woni jalon don mais lenge on ko sere nene goto woni ko jogotomo ko sere nene goto e sere haldi fotti oui e sere sarriva e gruppo angon 100% Fouta international 100% Fouta international e sere Yama Jaja on oui depuis Thiaroye e sere Beldamo Wakam e sere Binta Timbi e sere Binta Pellel arabe fo be yutiri bawan inshallah le 22 ara ko non
alors ɓeydu hebbina soir non présidente d'honneur ɓeydu hebbina soir ese jamanu doyi bien sûr machallah layla ɓeɗo fof ko ɓawma utile ara ɓenɗo fof no ɓawa e mouvement solidarité o ka prési Abdoul Ba Bambara Bambara c'est vrai ok haray ko ni wonde wadde musidɓe ɗo renti tan on presque waɗi kuule e kono ɓe ko ɓe woni invité memɓe langandi inchallah e ƴettoya tan hara ko enen mabɓe ko jotto 1 heure de temps hara naami jillidir piiji ɗin kono ɓayi ɗon andi ko invita ko no ɗuuɗi ko ɗum watta tan on haray e o permetta en wolugol ha juuta mais monsieur Bocar Barry ko honɗum wonɗon e conseil de yimɓe aroyoɓe le 22 ɓen hunde wotere mi jogui koɓe conseil a yimɓe wonɓe arde le 22 octobre ñaani mo be arda e needi mo tulti to hay goto noon tultu sakko leeta par ce que ko piiji kesi woni arde minen o ɗum ɗo artiste jo amen Bems Boy ko piiji kesi woni arde quoi te on ɗo ko fans Colombe ɓen ɗum ɗo yimɓe makko ɓen ɓuuri hawjude howtoygol ton nde ñande quoi d'accord alamo mi ala landade men honto ɗum ɗo préventi ni digasi ko ako honno alhamdulillah ɗin ɗon no sakede fewon ɗo jama on neññande on hiya e goɗɗum go kadi piiji kesi ok ɓuuri hawa ko honno wonɗa e an kadi yewtan nden jama on fi anniversaire o ndeññande no ɓe addata noon e no ɓe wardata noon komi mari wiyo komi wiya aroɓe fof ko yoɓe ar law hara ɓe tultali sakko ɓe leeta ɓe jiiɓo andude ko honɗum woni feƴƴude nder ton d'accord bisende ñande fo yombata séréji ɗin fof no nder ton ta goɗɗo tultu ɗum ɗon haray noon fof no invita d'accord goto accaka ok Bocar ɗe wawi waynade wuuri kankadi o wayno ɗe mari kadi woɓɓe goo ƴettemɓe ha lawol goo awa alhamdulillahi rabbil alamina mi weltano noon DJ merci beaucoup mi weltano technicien ɓe fof muɗum merci hay miɗo jarno min albarka yo Allah nawron yesso Allah hokka en balle e cellal mi weltano kadi grand Dion Ablaye Bari kanko woni ko wattinmi hande mi ari ko émission mon ɗo machallah ɗum ɗo donc kala ko mi rewi juɓɓe no wolde fimi ɗum ka alhamdulillah hay o mi hawti plateau fewndo depuis wari ko mi wondari alalade caméra o machallah ok wuuri an kadi ko ɗum waynoɗa aray min kadi mi weltanike o merci aray yo Allah nawro Jama TV yesso nawra kala ɓiɗɗo julɗo haray mi salmini noon séréji ɗin fof miɗo weltani kala wonɗo lange darude haray mi weltanike on fof nani d'accord si mi limmi mi faljay merci beaucoup ala ko ɗon tigui woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV émission la guineke enen e Djidje Bouba ko ɓeɗo wonno invité memɓe haray ɓe waynike langandi ha e lawol goo kadi e parti goɗɗo goo ko kala ko marɗa o yejjitoɗa non o pay ko goto mi arde ɗo mayne King Diallo quoi haray minen salmina foti seeɗa law muɗum inchallah haray mi fans club on fof muɗum ɓe habba nde ñande quoi fewndo saɗa suivre affaire on quoi machallah merci ɓe salminama kamɓe woni wo kamɓe koɓe wondi ko fof donc musidɓe haray ko noon woniri en salmini kala wonɗo jarde Jama TV woton iwde fade men mbeɗe garde e deuxième position goɗɗo goo acca mayen ka rési mi haaldi e baaba mi inni kamɓe kaɓe suɓanima ɗon oɗon jonga
acca voilà musidɓe wonɓe darde Jama TV mi samino goto kala inde mum nden yettore mum nden no mi wirno noon eɗen ka deuxième partie ka émission la Guineke enen e Djidje Bouba e enen e premier partie invité ɓe mbe yeehi wonno Boubacar Bari kañumma e wuuri Hawa Diallo donc joni hiɗen gadde ka deuxième partie ka jungo e ñamalo eɗen mari Oumou Bari Ngor eɗon andi ko jiyo labaɗo andiraɗo wawɗo golle ka jungo an nano eɗen mari kadi Oumou Sadio kankadi ko Ngor woni haray ko kamɓe ɗo kadi woni ko invité ɗen kamɓe kadi ɓe hewti ɗo mi firtanawol noon hakkude mabɓe ko honnon addiɓe ɗo Oumou Bari Ngor woni fille d'honneur anniversaire Djidje Bouba émission la Guineke ina moɗo direct parce que mi haalani on min wona maguyi mi waɗayi on direct o yiji on ko labbaɗo posiɗo kadi manokejo so yiltike noon Oumou Sadio Séré Tumba Fola la kamɓe si tumbi tum ɓe foolay donc ko kamɓe ɗiɗo mi invité kamɓe kadi yoɓe ar ɓe présente o koɓe noddano kon pour yo jama on andu vraiment ko mi woli kon ko gonga kamɓe kadi ɓe tabintina ɗum ko gonga et puis seeɗe on déjà waɗi par ce que ɓe noti kelan ka émission la Guineke enen maɓɓe waɗen ni rewen ɗo yahen salminen Oumou Bari assalamu aleykum. Aleykum salam Djidje Bouba. Aray mi hewritike. Voilà on hewti e jaam. Min hewti e jaam. Battu seeɗa micro on. Min hewti e jang. On accu ɓeygu nden fof no e jang. Min accu ɓe fof ɓe jang. Ok Oumou Bari fado mi ara e Oumou Sadio assalamu aleykum Oumou Sadio on jarama. On jarama Djidje Bouba. No marsude battu micro on seeɗa. On hewti e jaam. Min hewti e jaam min landike siɗon e jang onon kadi ga. Meten kadi meɗen e jang. On wayro fof e jang ka. En fof meɗen e jam. Ok Oumou Sadio accumi yilto Oumou Bari fille d'honneur anniversaire mais bala miɗo landomo fi anniversaire on d'abord mi ara e Oumou Bari mi landomo Oumou Bari ko Dakar jibina jandi walla ko Guinée jibina jandi? Ko Dakar ɗo mi jibinami jandi. Voilà Oumou Bari est ce que ɗo wawi men représentade ko honɗum woni golle Oumou Bari yeeyay walla mooray walla men anda tigi tigi haalana men kadi ko honto e laggine woni kammo. Ok d'accord. Min haray min ko Télimile woni kamen. Oui. Télimile. Woni kamen Télimile centre donc. Télimile centre. Kono ko gami jibinami jandi. Oui. Ok Oumou Bari ko honɗum woni golle ɗen e nder Dakar Sénégal? E nder Dakar minen ko yeeyugol ko ɗum men tawri mawɓe amen ɓen ko ɗum kadi wonno e wadde ko ɗum kadi wonno e wadde non fewndo ɗo ko gollugol noon e waɗugol. Ok voilà musidɓe o nani Oumou Bari ko ɗo o jibina o janɗi e ko ɗo kadi o woni e gollude Oumou Bari mi landoma par ce que a wiilan ko ɗo jibinoɗa janɗa par rapport e jibinaɓe Fouta Dialoɓe parfois mi yiyey haray difficulté no hakkude maɓɓe seeɗa te am mi yi ko jibinaɓe Fouta Diallo ɓurɗa jindude ke jibinaɓe ɗo ɓe honɗum andi ɗum? par ce que komi Guinéen jo kadi miɗo yiɗi culture an o ka voilà joni an ko honno yaɗa ha ange mabɓe nabduɗon par ce que lan andi ko ɓuuri ko haare ko sénégalais ɓen fijita hen ɗon ko honno yaari ha nabduɗa e juɓɓe jibinaɓe Fouta janɗi ari ɗo tawmaɗo ɓen? Min de mi fijide sénégalais ɓe ɓen kono ɗuuɗa miɗo mari welde maɓɓe kono ɗuuɗa fayde ko fulɓe ɓen min ɓuuri yaadude mum. ko honɗum addi a waɗa? Gila mi woni Paygum par ce que ko minen hodduno depuis komi woni Paygum nenan ko kamɓe wonde mum kamɓe mi tawde ɓe mum ko ɗum waɗi ko minen janɗi ka voilà musidɓe o nani ko juddu jeeri mais sa nani pulal makko ngal a sikkata ko ɗo jibina o jandi par ce que ko wolta kon hino laaɓi o wooli kadi ko laaɓi kanko himo weldi e yimɓe leydi ndin kono ɓe woni nabde ɓen ko fulɓe Fouta siɓɓe makko ɓen hino weeli ha nande konngol ngol no lewni Oumou Sadio ko laggine jibinaɗa walla ko Dakar? Assalamu aleykum. Aleykum salam. Hewrike mo kala inde mum e yettore mum. Weltanike wonɓe darde radio télé on Jama TV télé on. Haray min ko laggine mi jibinami janɗi ton mi janggi somi ari Dakar ga. D'accord Oumou Sadio ko honɗum woni e wadde Dakar yeeyay walla o moore? Mi yeeyay Dakar ga. Honɗum wonɗa yeeyde? Gâteau mi yeeyata. Gâteau ko fari way gâteau ko fari
voilà Oumou Sadio ko Dakar ɗo jannguɗa moƴƴingol gato walla ko Lagine ko Dakar ɗo mi jangi moƴƴingol gato ok ko honto e Lagine woni kamo Télémile centre Télémile centre kono donc onon ɗo fof ko Télémile centre woni kamo Télémile centre woni kam ko ɗum waɗi si weldu ɗon ko a tawi ka yaɗ ɗon fof il faut yaa ɗon eyi ok Oumou haala ndin difficulté mo heɓata pour client noon ka yeeygol beñon e moƴƴingol beñon kono ange maɓɓe wonɗa ɓe gérirde ok jigee Bouba mi nani landal mo ngal mi weltoringal client ɓe ɓen alhamdoulillahi rabbil alamina meɗen yeyde ɓe yiɓe arde normal meɗen teddini ɓe ka place par ce que ko hiɗuɗoma sodanayma yimɓe ɓen no ɗuuɗi yeeyoɓe mais si jippiɗo sodanma o andon ɗon ko guiɗo ma sina ɗum on tigui feƴƴa yara gongal goo carrément aray meɗen weltaniɓe ko client on bungini yeeyoɓe ɓen o nani ka Oumou Sadio neɗɗo wonɗo yeyde ko honno o duwa comportade e sodanowo mum ok neɗɗo wonɗo yeeyugol première chose o respecta e client ɓe makko ɓen o jonna ɓe respect hande ya mari mbuuɗi janngo a ala mbuuɗi dal si on tigi ari kama yo ñaamo ta ndaaru fima mari mbuuɗi hande janngo ala mbuuɗi o ari na hande ɓaya ala janngo a heɓata mi jonnatama hara ko mbuɗɗin tun an hikkinɗa yeeso ko neɗɗo hikkinta yeeso wona mbuuɗi carrément ɗum ɗo no weɗi de voilà musidɓe o nani Oumou Sadio ko debbo batance jo wonɗo e yeeyde manaɗa hoorema vraiment kaw yeyta ɗon kadi ko ɗum woni e rewde Allah par ce que selon no woli noon hande sa ari a soodi janngo ari a ala kanko darta fi a ala o jonnete ko falɗa ko yaha no gasa faɗɗi janngo sa aroyi haɗa jogui plus sooda yoɓa kanko ɗum ɗo wat town c'est normal ko ɗon goɗɗo gollita et puis kadi ne'anoɗa soodanoɓe ma ɓen par ce que ta naaru fi an hiɗa marsinde sikka marchandise ma on e an hiɗa ɓuuri soodoɓe ɓen valeur kono woni noon ko yeeyoɓe ɓen waɗi soodoɓe ɓen waɗi ha yeeyo on heeɓi valeur joni hande siɗa conseil de golloɓe sifa golle ko gollata ko honɗum conseil taɓe min deylan conseil rewɓe guinéen ɓe wonɓe sénégal ɗo ɓen kala debbo dal wonɗo sénégal ɗo rewa debbo rewa gorko yoɓe liggo ko liggagol ngol woni avantage yeeso miɗo tori debbo kala wonɗo ɗo yo ndaaru ko golla o golla kala ko arrange mo dal yo ndaaru ko golla o golla ok voilà ko ɗon tigodiri musidɓe yiltoɗen e Oumou Bary e juddu jeeri woni fille d'honneur anniversaire Djidji Bouba Oumou Bary meeɗi yaade Guinée walla meeɗani yaade Guinée mi yehi Guinée kay laabi ɗiɗi walla nde wotere a waɗi laabi tati ɗin laabi tati ka be a waɗay toon lebbi walla ko hitande non ɗuma min wanno 3 mois ɗuma 2 mois ɗuma mois goto nayi ok kono quand même jamma hiɓe renti Oumou Bary ko guinéen par ce que himo représente guinéen pulal la poste ko wiyete pullo Fouta ko mo wolde ko laaɓi Oumou Bary hiɗa howodirde e yimɓe leydi nda huwondirde e yimɓe men ɓen ɓe annda hoore ma ko jibinaɗe kamen ara ɗo ɓen e huwodiral ngal hakkude mo ko kamɓe ɗiɗo ko hombo ɓuuri mettude fii ka huwodiral andi yimɓe ɓen rek no woodi sénégalais ɓen woɓɓe no metti fii no woodi fulɓe ɓen kadi woɓɓe no metti fii mais kala andi neɗɗo no yiruɗamo o ko no joguitortoɗamo yimɓe ɓen fof fotali voilà kono ah bon réponse o no yaawi ha kanko kadi o waɗi ɗum ɗo fof pour enseigne o gayni de mum nde wottere ok Oumou Bary ko honno fewnoɗa e projet ji ɗin ka golle par ce que a wi mawɓe haade ɓe yeeyeno arɗa ɗon yeeyɗa seeɗa mais joni akkiɗa ɗon ɗo wadde golle ma projet ji ɗin ka golle ko honɗum woni difficulté o koye toon parfois woɓɓe goo faalaɓe golde sifa ɗin golleji ok andi hari minni mi yeeyeyno mais ɓay joni tawi nenanno toon miñaganno toon kamɓe ɓe wona ka tabal après min kadi mi yaha mi waɗe goɗɗum go ɓay min fof min wonta ɗon min kadi mi daariroya sengo ka wa ko ɗum ɗon d' accord joni noon ko golle toon anno parfois erreur o no heɓo mone ho e sifa koye ko honɗum conseil ɗa liggotoɓe sifa ɗum kamɓe kadi noɓe gère hoore maɓɓe
ɗum ɗon golle fof ko gotum golle fof wela kala ko gollata ko ya ɗumanno rek ko ya wakkilo tum wonde wela wonde metta mais si weli anda weli si metti kadi anda ko ɗum ɗon ko noon Allah hoddiri muññona ɗum ɗon kadi anda feƴƴi ka voilà musidɓe o nani Oumou Barry kankadi koko woli ko presque ko c'est la même chose ko Oumou Sadio woli ko ligge ɗen ko ya waw gerde sikki tun en ƴetta yo ɗo Dj Wuri par ce que o hawji allo aleykum nam on jarama nala to alhamdulillah ko ombo Diallo Mohamed depuis Grand Yoff Diallo Mohamed Grand Yoff ko ɗum fewndi jantume woni bisimilla yo hara men weltori on ɗon men weltori invité men salmini on vraiment me ndaɗa émission o wati yewtireji ɗin no yowtina laba merci beaucoup haray kadi le 22 octobre samedi aro kadi ñande kolobu ala to sur e hundu menen wari tere sala jam ñande ko menen la wonno so ñinni ko men to do parce que 19 ñande kolobu sala jam d'accord haray tigi o weltanamo saminama haray weltori on ɗon de d'accord merci beaucoup haray jarama nani ɓe samminiɓe invité ɓe ɗon kadi ara yewtereji maɓɓe ɗi vraiment mi weltoriɓaɓe sammina fotanade awa voilà. Merci beaucoup jarama voilà ko non tigi wondiri e on nani kankadi ko woli kon ara o salmini invité ɓen o weltiki kadi fi réponse ji ɗin émission wona ɗo waɗede on so ƴeewi ɗon yiltoɗen e Oumou Sadio sere Tumba Fola mais kono gaddi o wi sere mon on Tumba Fola ono gaddi ɗum ko non addi men no sere on Tumba Fola kamen yaari o men Folay ah bon ça veut dire folgo mo go kaka ngari walla kaka jonnirgol walla kaka darde ka jonnirgol ka ngari groupe on no laba no nanti inde jama on fo no wiye jonnindire juuɗe waɗi halde fof ok ƴette ngo ɗo ndaren ko ɗum o wi allo wi Dj Bouba na on jarama de nala toon kikeɗe on jantum min ndaara ɗo émission mon no foti no laba nani awa ko honno wiyete ɗon e ko honto wonɗon ɗon noddude ɗo minen ko Ousmane mbinde telan hoɗi face de l'orme face de l'orme ay oui Ousmane indi ko fi anniversaire mon on quoi oui min nani hiɗon commenta hiɗon haala mais minen kam min faala wonde président leññan ɗon quoi en tant que musidɗo amen ko watta siga ɗi piiji sago amen min tawete wallahi meɗen invité on mais bon mi faala o landade tawi ko wono walla ala âge woni fay ko woni mawɗo kala yawɗo wawa natude non andi boîte no woodi âge ji ɗi natata toon par ce que pay kon 11 ans natata mais ɓoɗ dow ɗon noon ha 25 ans ha 30 ans fopp natay mais pay ko ñone ñelewa ko woni ɓe jaɓata nata e jiwoy toto koy ok joni noon minen meɗen waɗini tollo e 15 ans on simi yeeyi min mari toon place andi no woodi ɓe wonɓe 15 ans ara ɓe ɓuuri mo 30 ans darde no wawa wonde no woodi kadi noon ɓe 30 ans ara no woodi mo 15 ans darde de ko ɗum waɗi simi haala ma no woodi ɓe 30 ans ara sa yiiɓe a sikkay ko 10 ans ɓe jogui voilà ko ɗum woodi probléme ɗum waɗi menen da simi andi rek meɗen mari toon place ara inchallah mi waɗa e kewoyo yahe tun e hoore needi événement mon o yahe e hoore needi inchallah ko ɓay place inchallah min hewta e ɗon min validana on no ɗoyra noon inchallah ok Dj Bouba merci jarama mi weltike ok ko ɗum tigi woniri en salminimo ha fasi kankadi ko woni toon Tumba Fola ngari king e darde nden e wattande nden fopp no laaɓa Tumba Fola versement ji mun ɗin e nder versement ji ɗin e comportement yimɓe wonɓe ka versement ɗin mi sikki difficulté sonko e ala toon par rapport e turji goɗɗi go walla ko honno fewdor ɗo on andi sa moɓe groupe difficulté mankata toon oui par ce que jama on fo ɓe fotata mais si goɗɗo moɓe yimɓe wona e muññiɗo oui par ce que haray mo be ko hakkille ma ki jogorta on tigui yimɓe ɓen fof fotal toon dar groupe on alhamdoulillahi rabbil alamina
wonɓe toon ɓen fof wi alhamdulillah woɓɓe soodi terenji woɓɓe darni woɓɓe hotti ɓe yalti e location barke Allah e Tumba Foola donc Tumba Foola mi lando si tawi woni exemple goɗɗo naati e cérémonie on o fuɗɗike wersude exemple ara ko yimɓe 50 exemple o wersi ha ka noga e jooɓo jungo makko ngo yalti tawi ko jombaɗo ka noga e jeegaɓo tumodi makko hoti Guinée e inimo yo hotu Guinée ko honno onon e makko géri ton o ƴetti mbuɗɗin ko 25 personnes o wersani no woodi 25 personnes ɓe wersanaka joni no modi makko inni yo hotu ko honno onon e makko géri ton ɗum kadi no wowi men heɓugol woɓɓe fuɗɗo wawi hakkunde ɓe faale yawgol walla ɓe heɓa sokola tawa ɓe ya woɓɓe hara ƴetti woɓɓe hara ƴettali mais minen miɗen andi no min trouvirta ton solution mi yewtida e maɓɓe dal hara mbuuɗi yimɓe ɓe mankali kanko kadi bokkuɗo on hara min joganaki mo mais hara o joganaki kanko kay goɗɗo ka vraiment Tumba Foola no inde nen woni ko moƴƴi Tumba Foola donc si goɗɗo wersi o heɓi probléme tawi o ƴetti no wodi no regretté si goɗɗo kadi wersi o ƴettali o heɓi probléme no wodi kadi no regretté ok parfois mi nanay ɓe inna no wodi woɓɓe ɓe wersay ha ɓe ƴetta mbuɗɗin tawa ɓe voyage ali hay nokku ɓe yahali ɓe joɗɗo mais ɓe continta versugol est ce que ɗum parfois no heɓa on walla heɓata on heɓay men sa parfois no heɓa men mais non minen yonti men yayde kono yoɓayde mais sari ala ton no ton kay sari no ton ka ok ƴetten o ɗo ndaren gonno allo ok mi sikki tungo yeye donc mo ƴetti on tigi jooɗike ɗo o ala e wertude no wodi no rewro ton hara ko monkun kun hettoto o yoɓay ka par ce que minen premier jour men fuɗɗoto nden ara meɗen jogui carnet min ƴetta e micro min lando jama min inna meɗen fuɗɗade nattaji ɗin joni haray bafal ngal no udditi faalaɗo o yo arnata men kala e goto minen ko jama on men faala joni noon nde meɗen fuɗɗo mi wallina e kaye on wallinɗo mbuuɗi mum ɗin fof winda e signa haray ko ya continue ɗor haray ko signature on watta ha woɓɓe continue ɓe continue par ce que sa innali ɓe si ɓe continali ɓe ñakka e mbuuɗi maɓɓe ɗin ɓe yahay ha hakkude hay si ɓe jogiti mbuuɗi mais ɓe continta ɗum ɗon noon si yimɓe ɓen no ɗuuɗi soñdia e hoore natta o ok en tout cas vraiment musidɓe ɗo jenti ɗum ɗo ko laaɓi par ce que séréji ɗi no heewi e nder Dakar nanni ko watten émission on enen e wuuri ɗo nani o konti ɗo séréji heewɗi en andi ɓen ɗo fof ko sifa ko ɗo woni sifade ɗo ko ɗum ɓe woni e wuurde séré Tumba Foola ko lamɓe jelo won nder ton lamɓe ɓen ɗuuɗa ton ha ko ɓe jelo komin jowo 5 personnes no ɗuuɗi de ko ɗum waɗi laamu ngu no foori trop goto kala hakkille mum ok to ƴette ngoɗo ndaren ko hombo allo oui on jarama allo oui ça va bien ko hombo allo kadu wala mi yettinga kan numéro dama TV de e ko hombo ko an hombo le noddude Aissatou Ba on to nda noddude voilà Aissatou Ba ɗum tawi télé on seeɗa wawi familide ka téléphone ɗuytu télé ma on seeɗa ɗuytu télé on seeɗa ɗuytumo seeɗa a ɗuyti Aissatou Ba voilà Aissatou Ba o yeehi himo heɗade télévision mo heɗade télé on e kupana en hara o wawata heɓde hay fus ko laaɓi Oumou fille d'honneur Oumou ka séréji ko séré hombo e majji an kadi participe la walla ka simple ala séré Oumou Bari séré amen o woni séré Tumba Foola Ngoron ok Oumou Bari no séré Tumba Foola kañum kadi
ankati ka landa to wala ka membre simple menen créé sere tumba fola e ja ko cadre mo ben tumi jododi yette ngodo allo ok ko non créé c'est bon donc ala kan jutali sere tumba fola de ngor mais onon no wodi acce jette o dos mi arta allo on jarama allo on jarama wa diga boba nam assalamu alaikum wa alaikum salam ko hombe donc alpha depuis Grayof no way wa sama alhamdulillah bismillah wa menani do fi anniversaire vraiment no foti no woni quoi merci beaucoup wa inshallah mais affaire ko nero mo fuddo do en tout cas dal menen dolde no inne 21 en hara meden kan der boîte ton salla jabi wa inshallah hara me taw di ko am jige bu wala mari question goto quoi bismillah sila ngandi mini do kan onon ka sendo ko artiste met ngi to ngi dirta do pay ko joueur ko won ko Sénégal ga ko quoi joueur ballon voilà joueur ballon waaw non ida andi fi invite ko joueur jo ballon do ino concerne kanko émission wela mo o nodda o inna mo fala wadde invité waaw mene ka de toute façon andi mene kadi ko duma me ngonno ko bulo ame ngonno voilà donc le problème do ida andi be artiste be on invitabe do fo ko numéro ji dimbe landi fi mum be ni be fala participe hande tay onon hido fala participe do way nodde so noddi ka numéro ji yimbe be invité on aron joddon chanson ide onon e wombe gabe no ya pas de problème waaw inshallah gram no jonne dige bu bari ko dum falno ande quoi non problème ala dabangal no uditi nani waaw merci beaucoup la hiro be jaajira dan musi dan telimila do be diro quoi d'accord ok merci beaucoup ara ne hodi tani inchallah voilà ko non tigi woniri ko woli kon ko gonga mais parfois no be landolta non way say woni menen ko menen woni immade déplace o ya nodda artiste ben pour yo be ardo men yodde mabbe non wona menen wonde nodde artiste ben ko artiste ben hoolu mum woni ko sohli men fala yo men wadambe publicité ji mabbe din ko do wadi ben invité be ara donc kono footballeur ben angandi ka footballeur wala ka tayer ko woni o da way nodde ankadi ara yette ngodo allo oui assalamu alaikum wa alaikum salam DJ Bouba ça va bien ngalde alhamdulillah ko mbe ko mi Alpha Ba ha Koloban oui Alpha Ba Mali Yembreng hal Koloban Alpha Ba Mali Yembreng oui ha Koloban oui ça va bien oui vraiment émission no be dawo Jama TV ko sena men de fer me fono vraiment me de weltani o mojjano parce que dige voti ande dige ben voti ande d'accord ça va hono fewndi to alhamdulillah ko fi anniversaire man de haala nde fi mandade tise to no wodi oui dolo ko no wodi oui dolo ko haala ko mi fala manade haala fala gongal ko d'accord don ko no dare joni ko watten ayin tout émission o lanna joni si émission gasi tun après notta même numéro o mo nodda do après en do yewde mi yeto ma no gerta nani ok ala bana ko hara de hiwo be banda do wonde hara brenna émission no ladda ha kan kadi ko woni wadde kon kel ham yalla be hiwo be ala tan wala mabbe ok be nani ala brenna monsieur be no wede merci beaucoup hara ko dum do hara c'est per wakkat akali dara ok merci beaucoup ko don tigi woniri haray ko non onani kambe kadi ko be wol ko don umu bari mi fala arde ma sedani rek parce que tango nebata haray wala kuule mais il faut arten kadi ka anniversaire mais bala la ngata anniversaire on ko mi fala landa de seda umu bari jibinande Sénégal jande do allo ok a fami umu bari juddube jibinabe do ben ko wondabe conseil de par rapport e yago guine be fala kade guine yette ngodo fatla allo oui waaw on jarama waaw no welde ko jantun ko hombo na bata dinara ko bere bare dinara mina nali go to lu moja ok
ko non tigi wondiri ummu no wodi jibinaɓe ɗo tawa sa inni ɓe fi yawgo Guinée hara no waɗani ɓe sattede seeɗa par rapport woɓɓe ko wolta e Guinée an tant que jibinaɗo janɗo yaaɗo Guinée arti laabi tati kon ɗum conseillata ɓen? Min komi conseillata kala juddujo wonɗo Sénégal ɗo ko ɓe yaw Guinée ɓe anda kamɓe kadi ka maɓɓe na ya jooɗo ɗo tun hara anda ko ma sa yehi kadi toon a ɓurta e andude a ɓurta e ɓeydade a heɓay kadi hakkille goo par ce que ɗum ɗon yonata sa woni ga e toon a taway no serti voilà sa woni ga on tigi ko beeya wonde andoya toon arta ga kadi ɓeydete kadi vraiment c'est miɗo conseil ɓe ɗum ɗon. Ok voilà ko ɗon tigi woni musidɓe eɗon andi ɓe ko invité men Oumou Barry woni fille d'honneur men on Tumba Fola woni Oumou Sadio Séré Tumba Fola kamɓe woni invité men kañ kadi Oumou Sadio joni mayinka anniversaire Dj Bouba Oumou Sadio Séré Tumba Fola no invita le 22 ko nous préparons pour le 22 o prépara ko woltake ɗo jigué. Ah bon wa mais min ono nangilan accu ƴettaw ɗo taw allo allo on jarama bangue ɗon e jang jam alhamdulillah awa ko on ɓe ara ko Diallo Mohamed depuis Aslem 5 na ara mi émission mo hande waɗi ko sympa quoi d'accord ara no laɓa merci beaucoup ok ay fala après wakano Fabi MC a hokkimo mboyombo ok ko ɗon tigi woniri mbiɗa lan ko programme ko woltake ɗo fi on ɗum kanana min woranɗoge programme ade émission laggine ke komin woni wadde anniversaire kono woni wadde kay mais ko programme ɗon ko ɗum ko métro naɓata ɗum ha ton gandi métro ko métro naɓata ɗum ça fait ɗi min mi andata ɗum ɗo e ton on andata ɗo e ton ah bon jigui taw hawjo ko anniversaire wiya ko en grande surprise janoyo ton nden ñande ko nden ñande anda ton ko honno woni Tumba Fola ok ɓe anda ɓen kadi on ɓe darde Jama TV ɓen si ɓe yeehi ton ko nden ñande ɓe andata ko wonɓe won Tumba Fola haray men innale ɓe yoɓe wono ay 23h de partie de 21h yoɓe buusu pour yoɓe heɓu place wona yoɓe rattu sakko ɓe leeta invité ɓe am ɓen fop taw ɓe mi landi ɓen hay goɗɗo jaɓala wolande ko honɗum programme mi fi an mi la fala ande si mi heɓay oto walla moto kono hay goto wolali d'accord Oumou Barry Ngor fille d'honneur woni fille d'honneur on ka anniversaire Oumou Barry an kadi ko honno préparoɗa fi anniversaire o minen miɗen préparanade de min fuɗɗino ke neeɓi ko noon préparation on komin préparani kon ɗum noon ko yawɓe ɓe gandata ɗum ɗon ha nden ñande inchallah woltake non mais hana onon ɓe bon mi faala wiide invita ɓen fof o anniversaire an on fof on haldu photo ɗon gokkongol ɗon son adi ɗon wol ko surprise ji ɗin duuɗi nden ñande ko nden ñande kadi yiyata goɗɗum ngo kadi inchallah ah bon Allah akbar min mi ngalɗi musidɓe mi ngalɗi wona parrain wona mare wona président d'honneur na présidente d'honneur wona fille d'honneur na garçon d'honneur wona séréji ɗin kala mo mi invité ɗo ari jooɗi miɗo humpa on tiguini mi humpitotako doyna waar mais quand même yo Allah moƴƴi yo Allah waɗan en jang par ce que si goɗɗo inima surprise yo Allah waɗan en surprise yiɗi fof jang est ce qu'on fami joni noon onon e an groupement o ɗo tawi Oumou Barry ɓen kana meɗa wawi ayinde ka gamboen ko ɗum won ɗon e wattade nde ñande walla ɗum ɗon kadi min anta joni kano on taw wowlu joni mais wattago ngo kadi min andata wattago no gandata kado ngo gandata awa ƴette ngoɗa allo DJ Bouba na mi yeltuta wata jaako fiiɗuma faami lebbi sappo ɗi ɗahiɗa waɗande men ko welli oui ina wadde ko welli onon kadi anniversaire mo il faut que kamɓe yaha min nenno komin andina onon kadi e waɗande men komin faala wallahi a faami ka waɗi ɓe jama noon notto ha an sikko Allah honto ko honde mbiyano yurle par ce que
il faut mi jabba bandiraɓe ɓe andi haade ko yoɓe haade ko honɗuɓe mari ɓe yiɗa ɓeyni mari ha ñaaƴi nande ñande anniversaire bam donc gonga maɓɓe surprise goɗɗa so surprise haltake donc encadre kamɓe walluɗa dal lebbi ko kamɓe walli kamɓe wonani mi donane ɓe 100%. Surprise haltake hare mi faamali donc min Alpha Ba Mali yembere hadde ko dunni faami inchallah mi meeɗa waɗa anniversaire kono anniversaire ɗiɗi anniversaire ma on anniversaire wonɗo tous 3 on inchallah mi yahay inchallah yo Allah wallu en a yiyayran inchallah par ce que lebbi sappo e ɗiɗi andemo ko weeliɗo o jooɗo wande men culture guinéen oui moɓindiron min ala men kadi fof kamen goɗɗo mi wata notade mi wata yoɓude goɗɗo wata yoɓude wallahi ɗum ɗo fu yeltirande kara macci hakke d'accord merci jarama problème ala gasi probléme ala ɓe jentima ko noon tigui woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV ok musidɓe wonɓe jentade Jama TV ko noon yarata anniversaire ji ɗi en tout cas heɗi dogunede kadi kono noon mi sikki si tawi mi fayali hayso mi wonali premier awa komi deuxiéme do kadi waɗugol invité séréji ɗi ha gayna e walla parrain e marin invité ɓe kadi ka télévision jodde mabɓe yewde mabɓe pour ɓe waɗa sensé kamɓe e yimɓe mabɓe ɓe anda oui c'est vrai ko wola konko gonga ƴette ngoɗo hande kadi ɗum ko appel allo ok mi sikki tumbe yeyi ok Oumou Sadio tawgol langandi presque koko lanni nini langandi ɗon e temps prépara gongol Oumou Sadio an kadi ko honɗum conseil ɗa yimɓe men guinéen ɓe wiyaɓe par ce que no woodi wiyaɓe juddu jeeri ɓe ne'aki ɓe wela wondude an kadi ko honɗum jonɗa conseil ɓen ɗon kadi par ce que ɗum kadi rumeur mum no yalta parfois joni komi jonni conseil yimɓe ɓen mo be yo wawa hoore mum carrément goɗɗo siwi ka mum wari o tawi ngo hoɗo ɗo fo ala yitere o munna e wotere o feƴƴa kanko kadi haray jama on fof mo be yo wawa no wayi taɓe heɓu haɓidaɓe Allah o lanɗon jonnodiren juuɗe yafano en artiste ɓe men wonɓe feƴƴinde yaafo en enen kadi si ƴettita haray ko ɗum min ni jama o mi weltike moƴƴa ok voilà musidɓe wonɓe jadde Jama TV tammen on koko lanni ɓay noon lanni ko il faut waɗa feere fi wayntagol Oumou Bari ko honɗum salmi yimɓe ma mawɓe ɓawɓen taho après wayntoɗa ok awa kono noon nane a wino honno fille d'honneur on préparan ni aray fille d'honneur on no préparan ni moƴƴa noon surtout maka wiiɗa sere Tumba Fola ɗon sa inni sere Tumba Fola haray ɗon a memilan ok a faami ka haray nde ñande kadi ko nde ñande inchallah no mi faala famde ɗon ko Oumou Bari nde ñande ko 2 parties yata ko 2 parties Oumou Bari Tumba Fola Oumou Bari fille d'honneur Allah ok joni salmin ɗaccuɗa ɓawɓe wayntola kankadi Oumou Sadio woɗɗa noon awa merci min weltike moƴƴa noon min weltike min weltanike ɓe min taygaɓe min weltanike wonɓe men e darde ɓen min weltanike mo an kadi Dj Bouba vraiment merci beaucoup ala la yiwro yimɓe ɓen fof la yiwro kala yiɗuɗo la e kala kadi yiɗuɗo sere Tumba Fola haray kadi sere Tumba Fola mi yiwrike ɓe fof mi acca hay goto somi woli tum mi faljay ala la yiwroɓe fof merci beaucoup merci Oumou Bari way Oumou Sadio an kadi hiwro wonɓe ɓaw ɓen wayntuɗa jigué presque Oumou Bari haalani men o andi menen o ka Tumba Fola rek aray men hiwrike wonɓe darugol men fof ƴettuɓe tan daari men ha o ɗo men hiwrike on onon kadi invituɗo men ɓen aray on jarama min weltanike on aduna ko jikke mo waɗanima jikke a yoɓiraymo jikke kala wonɗo men darde min weltanike mo min weltanike groupe amen o min weltanike kala yiɗuɗo men yiɗi groupe amen ka voilà ko ɗon tigui wondiri musidɓe wonɓe darde Jama TV enen e Dj Bouba cité ensemble Wakam hiɗon andi o émission men ko wiyete la Guineke Guinée yimɓe ɓen e kala ko watten kon e naaday e nder émission la Guineke wonno invité men ɗo hande Oumou Bari Tumba Fola fille d'honneur kañuma e Oumou Sadio kanko kadi ko Tumba Fola kamɓe woni ko invité noɗen ɗo hande joni noon mi andan hunde wotere janggo
et jeudi à partir de 22h DJ Bella hino invité DJ Bouba ka émission makko en famille DJ Bella de noddimi invité mi jango kadi inchallah haray heɗite Top FM Ibrahima Diallo Tayer haray mo ton kadi fi anniversaire ton Cerno Bari noddilan kono mi immini Ibrahima parce que mi wata yaade no keldini fo parce que ko même heure fo ko 22h si tawi woni taguɗo newni haray mi jonna on rando jango inchallah e ɗo kadi ka studio ɗo min on bye bye ciao ciao on jarama.